Cela siphakame siyezweni lenkosi abahlabeli basiphe umhlabelo wendumiso siyezweni lenkosi. Sicela ubaba umfundisi umsimangeze ngaphambili asishebele lo uNkulunkulu akubeke enhlizweni yakhe kuleli hora. Siyaxolisa singamfakisa nawe izwa kuzona into ezingamahlela maso ushiyo iba isimo esifunayo siphambi kwakho Nkosi ukuthi ukhulume kuthi izwi lakho sisondela betafula bekhona abantu sisuthise ngoJesu Nkosi, amen. Singahlala phansi bantwana beNkosi. Thathe leli thuba ngihloniphe baba Ngema wakhe ubuholi bale nkonzo yala entabeni ngegama leNkosi, amen. Hlonipha iNkosi yesizwe noNkulunkulu wakhona. Hlonipha imeya nomabongo abafundisi ohloniphekile, abafundisi bonke abakhona, omama bafowabo, umhlobo wami umphathi wahlala ohloniphekile baba uSokhela, wenze ukuthi uma kubanjwa amagama afana.
ukuthi ayazi le ndlela entabeni ngoba sekuyi-commitment kuJesu. Ngihlala nimbona nje sehliso wesifike naye. Ngiyabonga Inkosi. Angifuni ukunibambezela sonke ngoba uLuke chapter number 18 uzosiqalisa indaba namhlanje ebusuku. Lukhangela kube lukhangela kube Ndithandazane so ichalala lo so sela namsha chapter number 18 verse belinye nje yilo uba namhlanje. Luke chapter 18 verse number 1. Siyafunda bazalwane ukaLuka chapter 18 iverse lokuqala. Isihloko sithi umahluleli ongalungile wabalandisa umfanekiso wokuthi bamelwe ukukhuleka njalo bangadangani. Because my process ukufunda kwesilwane. Little he told them a parable that men ought to pray. Tell us sithathe ngelesingisi wathi umuntu kumele ukhuleke angadangazi. Ngiyabonga Nkosi. Umuntu kumele ukhuleka angadangazi. uJesu la sifunda khona ntosikhathi tshela abafundi bakhe uthi
umuzi kumele ukhule so makuwumuntu so ukukhuleka kwabantu so makuwumuntu manje kuwumuntu umuntu kumele ukhule mayibonke Nkosi amen usho uJesu uthi uma ngabe umuntu kumele ukhule umkhuleko wabantu ungasiyena umuntu ayenza kodwa uma umuntu kumele ukhuleke uJesu la utshela abafundi bakhe ngeke ngithathe isikhathi eside ngisokhe uJesu utshela abafundi bakhe ukuthi uma nje kuwumuntu Bese ngoba angisisho uyajonga asenze kanje jonga ngiyelo sokhe jonga afuni phela suke sibambisene ngento njalo sijonga umphela sonke ukuze kuJesu asijonge sibisi bebaba ke la ngoba ngeke isaba ne-feedback ithi useke follow amen asiqale phansi uJesu wathi ohleka makusahleka ngoba uzoba mubi kakhulu masekhaya akentsanga amakhona phela sile nje masekhaya uzoba ihona bese le nje uyizogcina ekhaleni ubona ngokuhleka kwamasakhe ayimong ihlinela sakane uhlekisa uhleni uzoba yini masesikhala sibuyeleze inkosi umuntu umele ukukhuleka amazwi kaJesu lawo uthi man ought to pray kusho uma kuwumuntu lo muntu ufanele akhuleke manje ufuna ukukhombisa izizathu ezimbalwa ezibanga uJesu asho kanje ngeke sengiyakuvala ngihlalisa isiqondiso esihlabisa mlenze Izohlala masengisuka la sesiphozi lo kusosela uJesu ifakazelwa uJames baba ungasuka eduze kwemic neBhayibheli bafunda nje amavesi bese ngikhuluma ngiqile James chapter 5 uJakobe fundele nje ivesi mbili mfundisi wami chapter 5 verses number 17 Number 17. Niggas in your mic. EkaJakobe chapter 5 sifunda uverse 17. uEliya wayengumuntu efana nathi
wakhuleka nokukhuleka ukuba lingani alinanga emhlabeni iminyaka 3 nezinyanga eziyisithupha. Siyabonga mfundisi. U-Eliya wathi maye ebona ukuthi umuntu waseyazi ukuthi umuntu u-Eliya wathi marealize ukuthi umuntu wasiyakhuleka. Umuntu kumele ukhuleke. Ungavumi ukuba umuntu kodwa ungakhuleki. Nxa uthi umuntu kodwa ungakhuleki. U-Eliya wathi mayebona ukuthi umuntu ukhuleka. Athi bayamchaza uMose ucathi umuntu thizeni, umuntu ogcotshiwe. Ufuna ukususa lapho umbhalo wencwadi uthi wayemuntu njengawe. Waseyazi ukuthi njengoba umuntu njengawe kumele ukhuleka. Sikhuleke ave limnandi iBhayibheli. Matthew chapter number 14. Matthew chapter number 14, fundele verse 23. Verse 23. Esezimukisile izixuku wenyukele entabeni eyedwa ukuyokhuleka. La kukhulunywa ngendodana kaMariya neyasi uJesu. uJesu nguNkulunkulu ndodana. uNkulunkulu uJohn 1 uthi ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi wayeNkulunkulu, ulizwi uNkulunkulu. Uma wehlela kuverse 14 athi ke ulizwi laba inyama. Usho ukuthi lelizwi laba umuntu. Wathi uJesu masabona usembathe umuntu. Wathi masabona sengumuntu. Usengisho uJesu. Wathi masabona usewumuntu. Wasebona akana choice uzohamba lendlela. Umuntu kumele ukhuleke. Singisho uJesu. uJesu ke uyibeka iphethi kuLuke chapter number 5. Luke chapter 5 verse 16. Ngizashumayela nje ukuthi usakufida. Malento kuthiwa scripture interprets the other. Then shumayela manje. Ube ready ukhala. Luke chapter number 5 verse 16. Verse 16. Kepha yena wamonyukela ehlane wakhuleka. Ngithanda ngesingisi. Angisho ukuthi isiZulu sirong. Sengisho ukuthi ngesingisi ukhona statement esizofakwa lapha. Ngiyacela nivume ngifunde ngoba umbishop yakhe uzongikhuza ukuthi ngasifundisi isingisi. But Jesus often withdrew to the wilderness for prayer. For the translation ethi as his custom was. uJesu wathi akufanele ngibe nje umuntu bese ngiyakhuleka. Kufanele ngiyenze ibe isikompilo lento yokukhuleka. It must be my custom. It must be an often way. Fakube indlela engiphila ngayo. Ngoba usuke waba umuntu. Nansi ipoint la. Ungavuma ukuba umuntu uphambane nomthandazo. Bese duze namaculo bekude nomthandazo. Ungavumi bese duze nentshumayelo bekude nomthandazo. Umuntu kumele
esizenzayo ziyangijabulisa nami ngiyingxenye yazo amandla phakathi zezenkonzo ezinyakazisa isithunywa esontweni kodwa ngeke ngizibuze sikhumbulile ukukhuleka because ukukhuleka becomes the reservoir of the expected outcome. Into eshiftayo ibandla nomzalwane from entertainment to reality umthandazo. Hallelujah. Wabalandisa umfanekiso wathi umuntu kumele ukhuleka. uJesu ke manje usibekela indlela yokukhuleka. Kulela verse kaMatthew lithi eyedwa. Nangalenza kuthiwa bekumkhuba wakhe to withdraw often he would withdraw. Asenze kanje asivumelane ngento nje uqala ukuthi asithandaze uyathandaza. Asithandaze uyathandaza. So mongathandazanga sithandazana. Asithandaze uyathandaza. If lento yomkhuleko ungeke uyenze ibe personal ungazibali kanye nabakhulekayo. Uma lento yokukhuleka uhlangana nayo phansi kwasili kanje uhlangana nayo esontweni uhlangana nayo esigoqweni ungazibali kanye nabathandazayo. Jesu wathi kuMatthew 6 hayi ningafani nalaba abanye abathi mabathandaza baye emihlanganweni zemigaqo nagogo ngoba befuna ukubona abantu. Wasethi kodwa nina anoshona ekamereni nefarini ubamba of 7 days ngizwa abashumeli bathi number are perfect izinto angizazi kahle kodwa bathi 7 perfection wathi makafika ku perfection yale fasting yakho wafu uzile ukudla wakhumbula ukuthi umuntu waqinisa emthandazweni. I-outcome yomthandazo yabe opposite of an expectation. The outcome yaba opposite of an expectation. Hey man, izabonakala ke ngiyizwa ke manje. Funda amaHubo 22. Ngicela nje sikhulumise iBhayibheli. Sikhulumise iBhayibheli. AmaHubo 22. AmaHubo 22 verse 1, 2, 3. Verse 1. Nkulunkulu wami, ungishelani na? Ukude namazwi okububula kwami nokusindiswa kwami. Nkulunkulu wami, ngikhala emini kepha awuphenduli nasebusuku. Ngingabi nakuthula. Kepha wena ongongcwele ohleze esibongweni sikaIsrayeli. Bambe lapho. Kuluma umlobi la. Uthi azathi ukude nokukhala kwami. Uthi imihla yonke ngimemeza kuwena. Kodwa uphendule. Nasebusuku ngimemeza. Angithola ukuphumula. Verse number 3. Verse 18, but you are holy. Kusho ukuthi konke angiphendulekanga
kodwa ngibona ungcwele uhleze ehlabeni sakho. Kona bekufanele ungiphendule la, kodwa kungangiphenduli kwakho akungidikibalisi ukuthi ngithi you are home. Awungiphenduli ayibasana ngazi noma ngikhona awungiphenduli ngibeka udaba lami kuba ngathi ukude ngiyakhala ngathi awungizwa. In the midst of this pandemic unje ngithe mangiphakamisa amehlo ngakuvuma ugcwele wena hleze ehlabeni sobukhosi. Angikwazi ukudikibala la ngoba noma amandla akho ngingawabonanga, kodwa bayede Nkosi yami, bayede Nkosi. Ngiyabona ona ungiphendule, sengikhuphukele ezingeni lokuthi noma ungiphendule uzohlala uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu bakho angibahluleli ngokwenza kwabo, noma wenzile noma wenzanga. Ngiduduzwa ukuthi mawubheke esihlalweni ngibona uhlezi, uhlezi. Manje nje ngiphakamisa amehlo ukho into evumayo kumina. Manje ngiphakamisa amehlo ngithi cha, yona akayenzanga. He did not meet me at my expectation. Kodwa ngathi ngamtshela ngithi inkazimulo yakhe igcwele. Inkazimulo yakhe igcwele. I always tell them, ukhona abacula ngoba ba talented, ukhona abacula ngoba ba skilled, ukhona abacula ngoba iculo lasesontweni, bese kuba khona abacula experience. Umbhali ngimemezile kwangathi uthulile, akhala ungathi angizwa, kodwa into ebanga ngiqhubeka uhlezi ehlala. Bazalwane bami, nanti ivesi yokugcina sivale, Daniel chapter number 6. Angifuna Daniel chapter number 6. Fundela khona verses number verse lika 20. So ngifundela verse lika 20 khona. Kuthiwa Daniel was one of abantu abakusayo lapha. Bese kusuka laba avusa nabo base bemcheck ukuthi ngempela yini bangukuthi ubuholi bakhe is so excellent, why administration yakhe so profound. Base bathumela ama-hawks ukuthi amcwaninge ambheke ekhaya
ambheke emphakathini, ambheke office. Bazungeza bangatholi lutho, bahlala phansi komunye umhlangano. Kulo mhlangano kuthiwa kwase kuba khona oyedwa othayo. Le nto niyifunayo ayisiyona. Ngeke niyithole la nifuna khona. Uma nifuna ukuthola iphutha ngayo, iyani emnyombweni, iyani emsukeni walento ayiyo. Mase beyabuza ngisho ukuthi wathi cha, ufuna nimphazamise kuNkulunkulu wakhe. Uma ngena mphazamisa uNkulunkulu wakhe, then seniyokwazi ukumthola enephutha ebuholini bakhe. Ngoba into esustaina lobuholi bakhe kunento ayenza noNkulunkulu wakhe. Umuntu kumele ukhuleke. Ngibile ngokuyaphoqa. Uthi-ke lo sibhalelayo. Base kuthiwa senzeni kanje, the only way sizothi akusezothandazwa kwabanye uNkulunkulu. Wena Nkosi, wena uzothandaza inkosi yendawo. Wena uzobizwa igama lakho lizayekwa omunye amagama. Uma ngabe umuntu ahluleka ukwenza lokho, uzophonswa emphakathini wezonyama. Right? Ngempela inkosi yaqiniza ayazi ukuthi iplot imi njani. Iyenza nje ijabulile. Hayi. Futhi ngokwesikhashana kwashaya umbhali ihora lokuthandaza likaDaniel. Base bayolalela uzothandaza athini. Daniel kwasho ukuthi akamazi uDarius uNkulunkulu. Wazi uJehova. Wase eqhubeka as his custom was. Base-ke laba bahamba bathi inkosi sesingitholile ophambana nomthetho wakho. Uma vese bekufuna yena. Wathathwa wayophonswa emphakeni wezingonyama. Bathi-ke abasilobelayo. Inkosi yavuka ekuseni funda. Wathi, Yes. wathi, Yes. verse 20. Yes. Wathi isisondele emphandwini kuDaniyeli, yamemeza ngezwi elikhalayo. Inkosi yakhuluma yathi kuDaniyeli, Daniyeli, wena nceku kaNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu wakho omkhonza njalo, angakukhulula kuzo izingonyama na? Bazalwane sisiqhubile ngoba angifuni ukudlala le statement senkosi. Daniel uNkulunkulu ophilayo. So inkosi loNkulunkulu kaDaniel ayimthandazi. Uthandazo lweDaniel. Kodwa le nkosi inaso isambolo sokuthi lo kaDaniel uNkulunkulu ophilayo. Daniel uNkulunkulu ophilayo. Isithi ungabe uNkulunkulu wakho. So the statement isithi ngabe uNkulunkulu wakho sifaka uNkulunkulu noDaniel. Uzophendula oyedwa ukubona bobabili. Kodwa uthi ba responsible obabili for i-deliverance. Lalela. Ungabe uNkulunkulu wakho omkhonza njalo. The statement says ngi-addressa wena kodwa ngi-addressa uNkulunkulu wakho. Because ngikubonile umkhonza njalo. Lalela, akakhulumi ngokuyesontweni. Ukhuluma ngekamero lakhe. La akhulunywa ngethempeli. Ukhuluma ngekamero likaDaniel elinewindi elibheke eJerusalem. Ayeguqa abheke ngakhona. Abize uNkulunkulu eyedwa.
inkosi yaze yaba convinced uNkulunkulu ngisho izingonyama zingalamba kangakanani uyobe uyamkweleta uDaniel uma evume wadliwa zingonyama ngoba umkhonze njalo uNkulunkulu wakho yindaba ukumkhonza njalo usho ukuthi noma imeke ingavumi wamkhonza and ukumkhonza abazalwa bami lokho ukukhuleka ungalahleki ngoba usukucabanga ama-program asesontweni cha sikhuluma ngebedroom yaDaniel ebheke ewindini lakhe libheke eJerusalem ethi maliphuma ilanga athi nalokusa ngaba ngibonanga ukuba wena uhlezi endaweni eziphakemeyo mayithola ilanje akuyele ekamereni lakhe ngaba sinayo lemini ubona Thixo ukho lo uNkulunkulu omkhonza njalo angihlale phansi lo uNkulunkulu omkhonza njalo Daniel uye now le statement senkosi uthi ithi awuzukhululwa ngokuthi Daniel awuzukhululwa ukuthi umIsrael uzokhululwa i-service that you were rendered to the Lord which on the basis yaloku umkhonza njalo akana choice umuntu kumele ukukhuleka the missing part kuleli bandla namhlanje umkhuleko izingoma zimnandi zimtshumelo zimnandi iprogram yesonto yinhle kodwa bambala bamfuna abathi mabangena bathi size kuwena sizanga ngumuntu sifuna wena bambala bafuna ukuphuma bewumphongolo ogcwele ohleze emfihlakalweni it is my prayer ukuthi uNkulunkulu avuselele lebandla lalesikhathi emthandazweni wathi ngabuya umthandazo ngakutshela ngoba yini ngoba sumkhiqizo wakho and prayer is so much important that uJesu mezohamba so it fit that the whole chapter of John 17 he's praying for us. Ufike enkonzweni uphume ebhodweni lakho kade kuwe noNkulunkulu thina mina ungadikibala kwake wafika omunye umama wathi ekhaya ngoba ufuna ubhekele into engadikibala ekhaya ingane ikhole idemon Jesu sisi ithi iBhayibheli lo Jesu ozile uJohn 3:16 uthi uNkulunkulu walithanda izwe waze wasinikeza indodana lo Jesu onikeziwe ukhala umama ngengane yakhe esekhaya lithi iBhayibheli wamzila ngicela ube nepicture nawu uJesu ohamba phezulu kolwandle nawu uJesu ovule impompothi amehlo nawu uJesu ovusa abafileyo umbiza nje ubizela ingane yakhe amadimoni lo Jesu omazi ukuthi unamandla okwenza lesakuzipha baqhubeka lo mama wami emese baqhubeka lo mama wami emese base bethi abafundi hayi Jesu kuyabona kathi awuna lo mama ongcono uyixosha ya ngoba manje siyabona ukuthi awufuni ukumsiza and uJesu wasithatha isiluleko baqinisile mama lana ke ngithunyele ebantwini bakwa-Israyeli hayi umuntu kumele ukukhuleka angadikibali ngithunyele nje kubantwana bakwa-Israyeli wena ke mama ungabona ukuthi uzama ngalaphi iBhayibheli lo mama waqhubeka wenza kulo omqoqayo
lahlanga amadolo lidelesis and she worshipped her. Umzukisa kanjani angakunikeza impendulo yindlela. Umuntu kumele ukukhuleka angadilibali. Ithi iBhayibheli umewa ngamadolo wathi Jesu nowanyusa izinga akazwanga kahle. Lalela mama noma sowuguqile sowukhuleka lalela. Ngiphethe isinkwa sabantu. Akulungile ngithathe isinkwa sabantwana ngisinikeze izinja. Futhi umuntu kumele ukukhuleka angadilibali. Awu noma ukhona abonge Jesu ophilayo. Uma aqeda ukusho le statement sakho Jesu ngizozikhulumela ngoba ngifikile ngifika kanani bese qeda umtshela ninja wena isingo sabantwana lesi wasethi cha umuntu kumele ukukhuleka angadilibali. Wathi Jesu isingo amasetafuleni imvuthuluka amasiphansi but it's the same bread. Okay, start useyisona lesesetafuleni ukuthi mase siwela phansi sishintshe igama kuthiwa imvuthuluka. So now I deserve. Uma ngiyinja I qualify for the same bread. Oh, it's the same bread. What did you want mkhulekweni? Makuthiwa khona into ongadilibali kuyona umkhuleko. Uphinde makuthiwa khona into ongashintshi kuyona umkhuleko. Ufuna ume kuze kumbe kumgodi. Ume uhlwe uphume ilanga utholakala umile. Ulokuthe siyakuvuma ukuba wena uyinkosi siyakuvuma ukuba wena uyinkosi. Ngithi uma nje kuthiwa khona into kufanele uwenze isiqiniseko sokuthi awunyabazi umkhuleko noma kuyahlwa noma kuyasa tholakala usemkhulekweni. Mayibonge Nkosi ufuna ukuthandaza Mama Bishop ngantela lapho ubaba Bishop Masisihlalo. Ngifuna ukuthandaza iqhubile ngoko. Umuntu kumele ukukhuleka ungadilibali ngiyakuncenga noma ungaphendulwanga ungayiye ukuthandaza. Noma ungathi awuzwakali kodwa ungayiye ukuthandaza. Uma kuthiwa khona into engayekwa umuntu ukukhuleka. Ungavuma ukudilibala ngoba lento yomkhuleko ukuphila komuntu. Uma nje kuwumuntu kumele ukuthandaza. Sibala amehlo. Amen. Amen.